Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abakandida bahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu bageze ku munsi wabo wa nyuma ukiyamamaza mbere y'amatora rusange ategerejwe ku munsi w'ejo. Uriya wahoze ari Perezida Trump n'uyu uri Vice President iki gihe urabona ko amajwi yabo angana hirya no hino, ariko uriya mudamu Kamala Harris usanga amurushaho gatoya cyane, ariko ni gatoya ku buryo utavuga ngo azamutsinda. Ibyo rero ni ibipimo by'amajwi. Mu gihe mu Faransa amashyaka hagendera ku matwara akaze mu murongo w'iburyo muri politiki agenda arushaho kugira ingufu, bamwe mu rubyiruko rw'Abafaransa bafite inkomoko muri Afurika batangiye kwerekeza muri Afurika bashaka imibereho myiza. Twanagaruka no ku gitaramo kidasanzwe cyakoreshejwe n'umuhanzi Jean Pierre Nimbona bakunze kwita Kidumo muri gahunda yo guhimbaza isabukuru ye y'imyaka 50 y'amavuko. Tubafitiye n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino. Muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa mbere turi ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 11. Aya makuru ku buryo burambuye ni mukanya Prudence Njumva amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Donald Trump ari mu bikorwa bye bya mbere byo kwiyamamaza ku munsi wa nyuma mbere y'amatora ya perezida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umukandida wa Republican ari muri leta ya North Carolina mbere yo kwerekeza muri Pennsylvania no muri Michigan. Kamala Harris uhanganye nawe uhagarariye abademokrate ari bumare umunsi wose muri Pennsylvania, aho intsinzi muri iyi leta ibunwa nk'ingenzi. Abakandida bombi bari kugerageza gushishikariza ababashyigikiye kujya gutora ndetse no kureshya abanyamerika bake batarafata umwanzuro wa nyuma uwo bazatora. Abakabakaba kimwe cya kabiri cy'abantu bitezwe gutora ejo kuwa kabiri bamaze gutora mu mareta atandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibipimo by'uko abantu babona abakandida biyegeranye cyane ku buryo budasanzwe. Irani yanenze icyo yise uburyo bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo kujegeza ituze ry'akarere ku burasirazuba bwo hagati. Ni nyuma y'icyemezo cya Washington cyo kohereza ibitwaro birekura amabombe bizwi nka B-52 mu burasirazuba bwo hagati. Mu kiganiro n'abanyamakuru i Tehran, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko ibyo bitazaca intege ubushake bwa Irani bwo kwirinda. Amerika yafashe icyemezo cyo kohereza izo ntwaro ku wa gatandatu w'icyumweru gishize nyuma y'uko Irani itereye ubwoba ko izasubiza ku bitero Israel yagabye ku birindiro bya gisirikare bya Irani mu minsi 9 ishize. Ibyo bitero byishe abasirikare 4 b'abanya Irani n'umusivili umwe, ariko radari za Irani zangiritse ku rugero rwo hasi. Urwego rwa Loni rushinzwe gufasha impunzi z'Abanyapalestine rwavuze ko guhagarika ibikorwa byarwo bizazambya burundu akazi ko gutabara muri Gaza. Uyu munsi Israel yavuze ku mugaragaro ko icanye umubano na UNRWA. Israel ishinja abakozi ba UNRWA gukorana na Hamas mu gitero cyagabwe kuri Israel mu mezi 13 ashize. Inkuru ya Joe Inwood muragezwaho na Yvette Kabatesi. Umuryango w'abibumbye ONU uvuga ko ubu Gaza igeze harindimuka, aho bivuga ko abaturage bo mu majyaruguru bose bashobora kwicwa n'inzara, ibyorezo cyangwa n'imirwano, nk'uko bivugwa n'ishami rya ONU rishinzwe gufasha impunzi muri Palestine UNRWA. Ibi ngo bishobora gukomera kurushaho mu gihe byaba ngombwa ko bahagarika ibikorwa byabo. Mu cyumweru gishize icyemezo cya Israel cyo kubirukana cyanyuze mu nteko ishinga amategeko cyamaganywe cyane n'amahanga ku rwego rwo hejuru harimo na Amerika n'Ubwongereza, ariko uyu munsi cyashigikiwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Israel. Bwana Israel Katz yemeza ko ishami rya Loni rishinzwe gufasha muri Palestine ryatangaga gusa 13% y'imfashanyo yoherezwa i Gaza, ariko umuvugizi w'iri shami we avuga ko ryari inkingi y'ibikorwa by'ubutabazi. Ubudage buravuga ko habaye ukugerageza kandi guteguwe neza mu kubuza abanyamoldova baba mu mahanga gutora mu matora y'ejo hashize ku cyumweru. Amajwi yabo agize 1/5 cy'amajwi yose kandi akunze kugira ingaruka ku biva mu matora. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubudage yavuze ko ibiro by'amatora i Berlin, Hamburg na Frankfurt byibasiwe no guterwa ubwoba bw'amabombe. Yavuze ko iryo terabwoba ritemewe na gato. Akeza Maya Sandu ku ntsinzi ye, Perezida Biden yavuze ko mu gihe cy'amezi menshi ashize Uburusiya bwamye bushaka guca intege inzego za demokarasi za Moldova n'inzira y'amatora, ariko ko ngo Uburusiya bwatsinzwe. Aya n'amakuru ya BBC.
imvura idasanzwe mu mujyi wa Barcelona muri Espagne yateye imyuzure ikomeye. Amazi yinjiye muri bimwe mu bice by'ikibuga cy'indege. Amashusho ku mbuga nkoranyambaga yerekana abantu bari gutwarwa n'amazi, ndetse ingendo z'indege zibarirwa muri mirongo zasubitswe. Inkuru ya Bethany Bell muragezwaho na Jean Claude Mwambutsa. Imihengeri yakomeje kwiyongera ari nako imvura ikomeza kugwa ari nyinshi. Ikibazo cy'abakozi bo mu butabazi ndetse n'abakozwe n'imyuzure yo mu cyumweru gishize cyarushijeho kuba ingorabahizi. Icyuka cy'uburakari cyo kirasa naho cyamaze kuba rusange. Uburakari bwarushijeho kuzamuka ku munsi w'ejo ubwo umwamikazi ndetse na minisitiri w'intebe basuraga umujyi wa Paiporta. Bavugirijwe induru n'imbaga ndetse banaterwa ibyondo. Ibikorwa byo gushakisha ababuriwe irengero birakomeje mu ntara ya Valencia. Urwego rwa gisivile rushinzwe umutekano rwatangaje ko rwongereye abandi bakozi. Igipolisi cyo kirakoresha imbwa zifashishwa mu gushakisha ndetse n'utudege tutagira abaderevu twa drone kugira ngo gitahure abantu baba baraheze mu duce aho bigoranye kubageraho. Kugeza ubu ntiyaragaragazwa umubare nyawo w'abantu baburiwe irengero. Umunyapolitiki utavuga rumwe na leta muri Mozambique, Venancio Mondlane, aravuga ko ngo yarokotse igerageza ryo kumwivugana ari muri Afurika y'Epfo, aho yahungiye nyuma y'amatora yo mu kwezi gushize yateye impagarara. Muri video yashyize kuri Facebook, Mondlane yavuze ko yahunze aciye mu muryango w'inyuma anyerera mu nzu yogoshererwamo igihe abari baje kumutera bageraga ku rugi rwe. Bivugwa ko yarari mu gace ka Santom gakomeye cyane i Johannesburg, ariko ko ngo yamaze kuva muri Afurika y'Epfo. Abategetsi ariko baravuga ko batari bazi ko ari mu gihugu kandi ko ngo batabwiwe ku by'icyo gitero. Jacques, urakoze Prudence Ngiyumva. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko mubyumvise mu kanya rero barazindukira mu matora y'umukuru w'igihugu. Abakandida babiri bakomeye bahanganye, Donald Trump na Kamala Harris, bari mu bikorwa byabo bya nyuma byo kwiyamamaza mbere y'amatora y'ejo. Bwana Trump uhagarariye aba Republican ari muri leta ya North Carolina mbere yo kwerekeza muri Pennsylvania no muri Michigan. Kamala Harris uhagarariye aba Democrat ari mu bumare umunsi wose muri Pennsylvania, aho intsinzi muri iyi leta ibonwa nk'ingenzi. Abakandida bombi barimo kugerageza gushishikariza babashyigikiye kujya gutora ndetse no kureshya abanyamerika bakeya batarafata umwanzuro wa nyuma w'uwo bazatora ejo. Mu kanya kashize navuganye na Joseph Sebarenzi, umusesenguzi mu bya politiki utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze ntangira mubaza uwo ibipimo by'amajwi biri mu guha amahirwe yo gutsinda. Amatora azaba ejo, ariko kugeza uyu munsi iby'amajwi birasa naho abakandida bombi banganya. Ni ukuvuga buriya wahoze ari perezida Trump n'uyu uri visi perezida iki gihe aribo bapiganwa. Urabona ko amajwi yabo angana hirya no hino, ariko uriya mudamu Kamala Harris nyine usanga amurushaho gatoya cyane, ariko ni gatoya ku buryo utavuga ngo azamutsinda. Ni ukuvuga rero ngo abantu turategereje twese kugira ngo turebe ko bizagenda mu matora z'ejo. Donald Trump na Kamala Harris muri politiki zabo mu byo basezeranya abanyagihugu uhinnye bitandukaniye. Ahantu bitandukanye ni uko nko ku kibazo cy'abimukira usanga uriya Donald Trump we afite amatwara akarishye cyane yo gufunga umupaka n'abantu bari muri Amerika barenze miliyoni 10 bahari ku buryo butemewe n'amategeko, ko azakora ku buryo abirukana bose ntagiye usigara. Ariko undi we afite politike yoroheje yo kwitondera yo korohera abimukira, nuko umuntu yabivuga, ariko nawe akaba adashaka ko abantu binjira muri Amerika batafite uburenganzira. Aho rero ni itandukaniro rikomeye. Ikindi batandukaniraho ni nk'ibintu byo gukuramo inda. Donald Trump n'ishyaka ry'abarepublican barabyanga cyane, niko umuntu yavuga, barabyanga, ntabwo babishyigikiye. Ariko abademokrate bo aribo bahagarariwe n'uriya Kamala Harris, bo ni ibintu bumva ko ni uburenganzira bw'umugore n'umukobwa bakora ibyo bashaka ku mibiri yabo. Ikindi wavuga batandukaniyeho ni ibyerekeye nk'ubukungu. Ibyerekeye ubukungu usanga bahuje, ariko hari akantu batandukanaho cyane, nuko uriya Donald Trump wa Republican bavuga yuko azagabanya imisoro cyane ku buryo bizagirira akamaro bariya abantu b'abakire cyane bo hejuru. Ariko undi we usanga avuga ko agabanya imisoro ku buryo atazagabanyiriza bo hejuru, ahubwo bo hejuru bakiri babiliyoneri b'amiliyoneri, ahubwo imisoro iziyongera, ahubwo akagabaniriza abantu baciriritse.
ku ngingo zose zireba igihugu bagenda batandukana, ariko ni ibyo ngibyo bikunda kuvugwa cyane. hanyuma twibutse ibyabaye nyuma y'amatora yabaye mu mwaka w'2020, amatora arangiye ko habaye ibintu bimeze nk'imvuru, ndetse abashyigikiye wari perezida icyo gihe Donald Trump bakajya no guteza akaduruvayo ahubatse sena n'inteko nshingamategeko. ubu umwuka umeze gute mu gihugu? Ntabwo umwuka wavuga ko ari mwiza, kubera ko n'ubu ngubu Trump yatangiye kuvuga yuko hirya no hino batangiye kwiba amajwi, bigaragaza ko aramutse atsinzwe yavuga yuko atatsinzwe kubera ko abaturage batamuhisemo, ahubwo ko yatsinzwe kubera kwiba amajwi byabaye. Abademokarate rero n'abayobozi muri rusange bakavuga ko ibyo byo kwiba amajwi nta biriho, kandi ko iyo hagize akantu duke na duke tugaragara ko hari umuntu watoye nka kabiri cyangwa se akaba yatora wenda bitemewe, biba ari ibintu bitoya cyane ku buryo bidahindura ibyavuye mu matora. Urumva rero ibyo byabaye muri 2020 abantu baracyatinye ko yakongera, ariko nanone bitewe n'uko bazi ko ibyo ngibyo bishoboka, inzego z'umutekano ziriteguye ku buryo numva nta kibazo bizatera. Joseph Sebarenzi. Mu gihe mu Bufaransa amashyaka agendera ku matwarakaze mu murongo w'iburyo muri politiki agenda arushaho kugira ingufu, bamwe mu rubyiruko rw'Abafaransa bafite inkomoko muri Afurika batangiye kwerekeza muri Afurika bashakisha imibereho myiza. Ishami rya BBC ritangaza inkuru zicukumbuye BBC Africa Eye rirasobanura iki gikorwa gihushanye n'ibimenyerewe yuko abimukira bava muri Afurika berekeza mu Burayi, ndetse n'ukuntu umubano hagati ya Afurika y'Iburengerazuba n'abaturage bayo ba mu mahanga urimo kugenda uhindura isura. Ni inkuru ya Nur Abida mugezweho na Prudence Ngiyumva. Ku mugoroba w'ubukonje mu mujyi wa Marseille, Menka ageze mu bushyuhe aho yakiranwa ikaze mu muryango mugari. Amasura yuzuye ibinyamuneza aramusuhuriza ku muryango, baramusoma kuri buri tama, ndetse mu bamuha ikaze harimo n'umwishywa we muto. Azimana ibiryo y'inyama gakondo. Aha hantu ni mu Bufaransa, ariko umuryango wa Menka kimwe n'indi myinshi ni Abanyafurika baba hanze bafite imizi ikomeye muri Senegal. Aho ni naho Menka agiye gusubira. Ihuriro ry'iri joro ni uburyo bwa nyuma bwa Menka bwo gusezera ku muryango we no ku Bufaransa. Mu Bufaransa icyo wakora cyose hari aho utarenga. Mu bayobozi abo hejuru ni gake wabonamo abamoko atandukanye, ni gake cyane niba hari naho biri. Birumvikana ko Afurika isa n'irambuye amaboko yo kunyakira. Kandi si we wenyine ubyumva gutyo. Ni umwe mu bantu bari gusobanurwa muri iki gihe mu kizwi nka silent exodus. Abafaransa b'ubwenegihugu bwa Senegal bahitamo kuva mu Bufaransa bucece. Bihuriranye n'izamuka ry'abagendera ku murongo w'ubuhezanguni, uburyo abimukira bafatwa biri gukomera mu Bufaransa. Drastique de l'immigration. Ishyaka Front National ridashaka bimukira ryatsinzwe amatora y'abadepite ya 2024, ariko ryagize amajwi aruta yandi mashyaka. Mwiyegeranya ry'ibyiyumviro riherutse gukorwa hano mu Bufaransa, abirabura 91% by'ababajijwe bavuze ko bakorewe ivangura rishingiye ku ruhu. Mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize, imyivumbagatanyo yadutse mu gihugu nyuma y'iraswa rya Rahel Merzouk, ingimbi y'imyaka 17 y'Umufaransa w'inkomoko yo muri Maroc na Algeria wishwe na polisi. Iyicwa rye riracyakorwaho iperereza, ariko byashegesha igihugu, byagaragaje ikindi kintu cyimbitse cyari kimaze imyaka myinshi gitutumba: uburakari buterwa n'uburyo abantu bo mu miryango y'abanyamuke ifatwa mu Bufaransa. Ariko rero hari n'abatabona kuva mu Bufaransa nk'igisubizo. Abdul na mushiki we Fatoumata bakuriye Paris, ariko ababyeyi babo bavukiye muri Senegal. Kimwe na Menka, Fatoumata ari kwitegura kujya muri Afurika y'Uburengerazuba gushinga ikigo cy'ikoranabuhanga, mu gihe musaza we Abdul yiyumva nk'uri mu rugo mu Bufaransa. Mfite impungenge kuri we, nizeye ko nta kibazo azagira, ariko sinumva ari ngombwa ko hari icyo nakongera kwihuza nacyo. Umuco wanjye n'umuryango wanjye biri hano. Afurika n'umugabane w'abakurambere bacu, ariko ntabwo ari yacu rwose kuko ntitwari duhari.
hagati aho nyuma y'iminsi mike amaze gusezera ku muryango we, Menka ageze muri Senegal. Ari mu modoka ava ku kibuga cy'indege, ari gutekereza ku mpamvu yafashe umwanzuro wo kuva muri iki gihugu cy'Ubufaransa. Mfite imyaka 6 banyitaga amazina y'ivanguraruhu ku ishuri. Nibaza ko uburyo bwiza bwo kubisuzugura ari gutsinda kandi by'intangarugero. Nibyo rwose, ariko ubu ndumva ameze nk'uri mu rugo. Ntabwo nzi ibizakurikira, aha uba witeguye ko buri cyose gishobora kubaho. Amaze kugera mu gace gashya azaturamo i Dakar. Itsinda ry'abana b'abanyeshuri ryihutiye kumusanganira. Baramubaza aho aturuka. Menka ati ndi umunyasenegali, ariko nakuriye mu Bufaransa. Arakomanga ku rugi rw'umuryango we waguye, aho ahuye nabo ku nshuro ya mbere. Ntashobora kubavugisha mu rurimi rwabo gakondo rw'ikimanjake, aracyumva nk'umunyamahanga. Ariko yizera ko ibi bizahinduka. Kimwe n'abandi bari gukora urugendo, ni ahantu yumva ko ahuye naho hari umurage we, ariko kandi hari n'ejo hazaza heza. Inkuru ya Nur Abida mu ijwi rya Prudence Ngiyumva. Mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook Live. Yahisemo kuva muri Kenya, iyo asanzwe yarangurira imirimo, aza kuremeshereza igitaramo kidasanzwe aho yavukiye muri zone Kinama mu gisagara ca Bujumbura, mu ntumbero y'imbaza isabukuru yiwe y'imyaka 50 y'amavuko. Uyu ni umuririmbyi urangiranwa Jean Pierre Nimbona batazira Kidumu, asanzwe afatwa nk'umwe mu bahindiye byinshi umuziki w'u Burundi, bongera bawushikana kure. Iki gitaramo cyabereye mu mpera z'indwi iheze, kikaba cyaritabwe n'abantu isinzi, harimo n'abategetsi batandukanye. Gildas Yihundi Mpundu yaragikurikiranye. Aha ni ku kibuga cy'umupira kiri muri zone Kinama mu buraruko bw'isagara ca Bujumbura. Umuririmbyi w'inararibonye Jean Pierre Nimbona ariko arateramisha abanyagihugu bo muri aka karere yavukiyemwo. Hari isinzi ry'abantu, abagabo, abagore, imisore n'inkumi, eka n'abakiri bato. Abategetsi nabo nyene ntibatanzwe. Muri iki giteramo abakiri bato baboneka nk'abantu bari bakeneye cyane kubona iyi nararibonye mu muziki. Bigaragarira mu kuntu bacanako banigana ngo bashobore kumubona amaso mu yandi, bongera bigina izina ryiwe. Jean Pierre Nimbona twaraganiriye maze ambwira insiguro y'iki giteramo. Isugura gusubiza mu ndumane abamye bashigikiye kuva nkitangura gushika uno munsi. Nico gituma uno munsi siniyumviriye amahera. Nahiriwe mpishije ndi kumwe na BCB byace bija mu buryo, ndavuga ni reka rero ndirimbira abanyagihugu. Ni umunsi wo kunezerwa, ni umunsi kwifatanya n'abanyagihugu benshi washaka batishoboye. Nimbona avuga ko adashobora kwibagira aho yavukiye, ari naho yigiye umuziki wamushikanye kure. Kinama kuri jewe ni isoko, niho natanguriye. Ingoma z'amakawucu natanguye kuzivuza ngaha. Amakonsere nayakora mu bizu bitarahera byariko birubakwa, bavyita Kinyumba. Natanguye kera mfise imyaka 10, abinjira nkabishuza 10 5 ndiko ndakubwira muri 84. Uyu muririmbyi iyo ariko araremesha ibiteramo ntakunda kuba nyamwigendako. Arakunda guha amahirwe abaje kororera, cyane cyane abakiri bato, kugira baze kuririmbira impande yiwe gutyo batera intambwe. Umwigeme Amandine n'umwe mu bigize kuronka ayo mahirwe. Ndamuzi, ndamukurikirana, ndamukunda cyane. Ndibuka hari mu avant 2015 yaje mu Cibitoki ca Rugombo, arahamagara umwana yabazi kuririmba, nari muto. Ico gihe naryohewe cyane, yarampaye kado, aranshimira cyane. Nari ndirimba yiwe naryohewe cyane kandi akunda ingene aririmba. Ntabwo aririmba nk'indi ndirimbo z'abandi bantu, kenshi usanga mu majambo y'urukodasoni. Si Amandine gusa nezererewe umuzo wa Kidumu. Nakuze numva Kidumu ari umuntu akora amateka, cangira ibakwemvukira mu Kinama, numva ndanaryohewe nawe nyine avukira mu Kinama. Ahubwo nuno munsi ndaryohewe kurusha kubona yasubiye kuyumvira abanyakinama
yahora yiyumvira muri Kenya atakindi kinzanya ahubwo ngiye namubonye ndagira ikibazo kandi nacerewe Jean Pierre Nimbona arafise ishihanuro rwaruka nibagira umusimamo hajya nta muguda kiza kiretse uwo kuroga iyo niyo mbanuro noba abaririmbyi batandukanye baririmbira mu Burundi bari bitavye iki giteramo umwe muri bo ni Ralijo asanzwe avuka muri zone ya Kinama nyene kandi niho mwumve icyo tubahishiye mu kinamico Runana rw'ejo mu kiganiro Runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye injira turahari bite kuje hano kumbaza nkaho udashaka abashyitsi se ndakubangamiye ntabwo mbangamiye ariko se mukanya ntiwambwiraga ko urwaye akubwira ngo ujye kwa muganga baragufasha kandi nashakaga kugutungura reba hano kiri iki gikapu se ko mbona ari kinini cyane uzanyemo iki harimo imodoka ni 12:45 kuri BBC nkuko mubimenyereye kuri buri wa mbere uyu munsi ni umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana mwireweho neza mwese abateze amatwi BBC amakuru y'imikino nyahere mu Rwanda aha ni ku kibuga cyitiriwe Pele i Nyamirambo kwa gatandatu ubwo Rayon Sport yihereranaga mu keba wayo w'ibihe byose Kiyovu Sport yisekura ibitego 4-0 Rayon Sport ubu ibyishimo biri hejuru cyane nyuma yo kugaruka kw'abagabo batanu bigeze kuyobora mu bihe bitandukanye iyi kipe ifite abafana benshi mu gihugu ni mu gihe gutsindwa kwa Kiyovu Sport gushimangira kuguma kwayo ku mwanya wa nyuma mu gihe shampiyona igeze ku munsi wayo wa 8 naganiriye na Minani Hemed akuriye abakunzi ba Kiyovu Sport akaba n'umuvugizi wayo. Kiyovu Sport ikinzwe umukino wa gatandatu mu mikino 7 imaze gukina. Ibibazo Kiyovu Sport yagize ni ibibazo by'ibihano bya FIFA twazigiyemo kubera amadeni. Nkaba navuga rero yuko twagerageje kwishyura dusaba imbabazi dushingiye ku mategeko dutegereje yuko mu kwezi kwa mbere dushobora kugira amahirwe yo kubona abakinnyi bazadufasha. Abo twasigaranye bamwe bageze kuri 6 bari batari bagaruka mu kibuga kuko twabagombaga amadeni ku marekritema ya saison y'ubushize. Cyo tugiye gukora no gushakisha ubushobozi kugira ngo tubafate neza nibura turangire faze hare dutanze icyizere ko twavuye ku mwanya wa nyuma. Kiyovu Sport ku mwanya wa nyuma, APR FC hafi aho ariko yo iracyafite imikino y'ibirarane. APR FC ku munsi w'ejo yanganyije na Gorilla igitego 1-1 i Nyamirambo, umukino waranzwe no gukinisha abakinnyi 7 b'abanyamahanga ku ruhande rwa APR FC mu gihe itegeko riteganye 6 gusa mu kibuga. Hategerejwe kumenya icyo inzego zishinzwe umupira w'amaguru mu Rwanda zibivugaho. Ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza shampiyona y'umupira w'amaguru yarakomeje. Manchester City, Arsenal na Aston Villa zarakubiswe. Liverpool isubirana umwanya wa mbere. Ibindi reka tubibwirwe na Prudence Ngyumva. Rudi Van Nistelrooy yayoboye abakinnyi be ku nshuro ya nyuma nk'umutoza w'agateganyo yizera gutahana intsinzi. Ni nako byari bigiye kugenda kandi igihe penalty ya kapiteni Bruno Fernandes yahaga Manchester United kuyobora umukino 1-0. Ariko ibyo byishimo byabanze iminota 4 gusa kuko Moses Caicedo yakebewe umupira wa corner na Cole Palmer ku munota wa 74 1-1. Ni nako umukino warangiye amanota 12 mu mikino 10. Niyo ntangiro mbi mu mateka y'ikipe muri Premier League kuri Manchester United. Mbere y'uwo mukino Tottenham yatsinze yihanije Aston Villa 4-1 birimo 2 bya rutahizamu Dominic Solanke, ariko umukino watunguranye kurusha indi mu mpera z'icyumweru n'uwa Bournemouth yatsinze Manchester City ku nshuro ya mbere mu mateka yayo muri shampiyona. Ibitego bya Antoine Semenyo na Evan Nilsson byarangije imikino 32 abakinnyi ba Pep Guardiola bari bamaze batazi uko intsinzwe isa. Manchester City yaherukaga gutsindwa mu kwezi kwa 12 kwa 2023 muri shampiyona. Arsenal yo yatsitariye i St James's Park itsindwa na Newcastle 1-0, igitego gisa n'icyakomye mu nkokora bikomeye ubushobozi bw'abakinnyi ba Mikel Arteta bwo guhatanira igikombe. Hagati aho Liverpool yo yatahanye amanota 3 itsinze bigoranye cyane Brighton 2-1 mu gihe Nottingham Forest yihereranye West Ham ikayitsinda 3-0. Imikino y'umunsi wa 10 wa shampiyona irasozwa na Fulham yakira Brentford mu burengerazuba bw'umurwa mukuru London kuri uyu mugoroba. Gutsindwa kwa Manchester City rero byanatumye izibukira iva ku isonga isimburwa na Liverpool iri ku mwanya wa mbere n'amanota 25.
urakoze cyane. Perezida Soreze muri Turukiya Jose Mourinho yamaganye bikomeye imisifurire mu gihugu cya Turukiya nyuma y'umukino ikipe ye ya Fenerbahce yatsinze ikipe ya Trabzonspor ibitego 3-2. Igitego cya gatatu cyatsinzwe na Sofian Amrabat ku munota w'102. Mourinho yakishimiye aserebeka mu kibuga akoresheje amavi mbere y'uko abwira abanyamakuru ko atishimiye imisifurire, anenga cyane penaliti ebyiri zahawe ikipe ya Trabzonspor. Yavuze ko agaye abantu bo muri Fenerbahce bamuzanye muri iyo kipe, ati bambwiye 1/2 cy'ukuri, ati ntabwo bambwiye ukuri kose kuko iyo baza kumbwira ukuri kose ntabwo nari kuza muri iyi kipe. Uwo ni Jose Mourinho. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana ndetse na Prudence Ngiyumva muri makuru y'imikino. Prudence Ngiyumva ari hano muri studio kugira ngo atugezeho amwe mu makuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi muri make. Donald Trump ari mu bikorwa bye bya nyuma byo kwiyamamaza ku munsi wa nyuma mbere y'amatora ya perezida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umukandida w'abarepublican rero akaba ari muri leta ya North Carolina mbere yo kwerekeza muri Pennsylvania ndetse no muri Michigan. Kamala Harris uhagarariye abademokrate we ari bumare umunsi wose muri Pennsylvania, aho intsinzi muri iyi leta ibonwa nk'ingenzi cyane. Abakandida bombi bakaba rero bari kugerageza gushishikariza bashyigikiye kujya mu matora ndetse no kureshya abanyamerika batarafata icyemezo cya nyuma cyo kugira uwo batora. Naho Iran yanenze icyo yise uburyo bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo kujegajeza ituze ry'akarere ku burasirazuba bwo hagati nyuma y'icyemezo cya Washington cyo kohereza ibitwaro birekura amabombe bizwi nka B-52 mu burasirazuba bwo hagati. Ibyo yabikoze mu kiganiro nyuma y'uko Iran ivugiye ko izasubiza ibitero Israel yayigabyeho mu minsi 9 ishize. Naho vuba urwego rwa Loni rushinzwe gufasha impunzi z'abanyapalestine wavuze ko guhagarika ibikorwa byarwo bizazambya burundu akazi ko gutabara muri Gaza. Jacques, urakoze Prudence Ngiyumva. Na rero dusojeje amakuru yacu yo kuri uyu wa mbere tariki ya 4 z'ukwezi kwa 11. Andi makuru yacu mutumvise kuri radio mushaka kuyasanga ku rubuga rwacu rwa internet bbc.gahuza.com. Ano makuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru, ku buhanga bw'ibyuma hari Susan Lennon. Mwakoze cyane kwitamo BBC Gahuza Miryango.